Lagi lagot ko yung agi na to. Lagot, makalagot. Sana all. Gani, naluoy pa ko itong bayhan na. Wa ko ni sukol. Oh, kaman? Gago! Kita lang ko. Sukod pa yun. Bagay ka? Kuhan dia, ikaw ba hinundan da nga? Kung ka nag-solda nga, imuhat na itong amiga, giso diha sa box. Sa surprise, baka imo na to itong gidalargo, di kayo mag-surprise, baka giso di mo itong taon, akong gilabay rin sa ubos. Gift, ganito gani, gift. Resulta na suko siya na ako gikulating, ano ko, Anak, bito ko nimo, ayaw dula, kay maldita ka, ayaw to, yung sige doon. Di ba maldita? Di maldita, natural may maldita, isa kaya nabunog mo siya. Labay dito. Nagminaldita sa sumod Wala ko. na, wala na no, kumlat ay. Wala na. Ay na lang. Ay na lang, dako ang ay. Sus, pero akong pangiuran. Ay, day, sakit pa kaya akong pangiuran. Yung pangiran, ano nga taro lang ito yun niya. Okay, murag sa panohot niyo, bunog, pero naglagot yung kwat. Ikat ng amiga mo, naglagot. Sa umara to ron. Pakitan ko, natural mo baos, koy. Pakitan ko na. Laparuhan dito na ko. Ah, sige lang, tabangan kita pangita yan. Ayaw, kabala ka anak. Kaya tabangan. Gigi. Sa asam tumakit anday. Sa Di ato mo nagbiyak, anak akan. Kanagya dia. makalibunan na yabag. Di, ay ka nga, ay ka nga, natumba dia ara na siya dia magsigling ko. Kaya magpasignal man na siya. Ano, guro na katsatsa. Unang, Pila ko na anak dito. Okay. ganda na. Ako, okay. Udto man, manaron pa ni Udto. Nakaroon dito. Nang sugar daddy na, klaro kayo, basta magkasignal. Oh, video call man na dito. Okay, igaton itong bayan na pamilya. In love juga. Sana Sige na. all. Tana. Hey, Daddy, can you send me money, Daddy? Yes, I want to buy 2 mini dress, Daddy. Yeah, Daddy. Okay, Daddy. Send me 25K, Daddy. Yes. Okay, Daddy. Goodbye. I love you. Sana all. Daddy number 2. Oh, what's up, Daddy? You miss me, Daddy? I miss you, Daddy. I love you, Daddy. Yes, Daddy. Give me money, Daddy, because I want to buy a fancy, Daddy. Yes, tibak. Fancy tibak. Yes, Daddy. Bye, Daddy. I love you, Mama. Daddy, goodbye, Daddy. Love you. Daddy number 5. Hey, Daddy, what's up, Daddy? Can you send me money, Daddy? I will buy iPhone 20, Daddy. Yes, I love iPhone 20, Daddy. Can you send me one million? I love it. Remember ka na ko? Remember us? Remember me? Oy, what happened? What of you? Yes. Happy to of you. Amiga na nimo. Remember ka? Nako. X, ano ka? Ex-amiga. Ikaw malita ka. Ikaw tagkita. Ikaw di ay. Wapa kay ka. Pero pati lang, ito ka maldita. Oy, excuse me. Karate. It's called revenge. Oy, what? Don't English. Yes. Because what? We wait. I call my Daddy number 10. It's police. Daddy! Daddy, number 10. Signal. Daddy! Away, signal. Bailon. Before daddy, your daddy will come here. He will tuk you first. Ha?